Umabo Production. Dumalan, Salmonan, Modern Option Kabaram Manja, Pilgrim Shemo. This is One Life, a breakfast show. This is a breakfast show that we bring to you every Monday. It is 7 o'clock at Zeni. Even today, it has been one of those days. Lamina Nawe, Siangamana Konemo Yeno Bila Ituta, Ziholwa, Nimshope Pambili, Kantege, eatings of Tatang, Bubege, Ocean Lethu Lanamshanje. We've got hard politics. Sidas Lotus Soto and Jevo, Jobumon Mzanzote, Singapagati, Silindelo. Siqhamunde indaba ezimnandi mayelana nezepolitiki sikushiye uhlomile ngezikhali zonke ekufanele uhlome ngazo kanti kongabukwenza while you still sitting there it's to like, comment, subscribe and share with your friends so that they can share with their friends. Siyababonga kakhulu ke abayingxenye yalolu hlelo abathatha isikhathi sabo bethi baliviewe balibuke balilike bacommente benze konke lokhu okufanele bakwenze. Nawe kungakakwenzi mhlawumbe kwethuba lakho lokuqala namhlanje sithi siyakwamukela siyacela hlala uhlelo lithokozisa kakhulu esizongena kulo. Mnumzane niyaphila siyaphila futhi niphilile lot hayi akufanani kuphinde kwasela ukuthi sizohlangana umsombuluko mfowethu njengoba usuke wayibeka mfowethu ukuthi ngaye umsombuluko le siyasihlangana mfowethu ukuthi silungisa abantu lapha nalapha la sikhona khona nabo ke silibonga ithuba mhlawumbe ukuthi bazinike ithuba nje balibukele uhlelo uma ngabe silipostiwe. Hayi asibabingelele sizokwazi ukuthi singene ohlelweni. Ngithi greetings to all Umabo radio listeners, the viewers. Ngithi Muzeplon Tsotitsi, the resident political analyst, the political commentator. We are live and direct right here on One Life Breakfast Show. Parties were about to take off. Sit still in Park Club. Insuku ziyishumi nambili enyangeni kaNhlaba ku2025 kanti ke njengoba uzwa ethi sit still in Park Club isikhathi sokuthi singene khona impela udabeni lwethu lwanamhlanje. Mnumzane ngiphethe njengenjwayelo imibuzo emibili la engifisa ukuthi siyidingide sikhulume ngayo abantu bake babe nelight mayelana nawo. Unumber 1 wethu mhlawumbe ungaba indida abantu nabaningi uma ngabe simbeka kodwa kuyazwakala la ukuthi kukhona okuphakamayo nomoya ovunguzayo lapha ekutheni engathi ukuthembeka komuntu ozongena ezicathulweni uma ngabe kuphuma umengameli kunalowo msinjwana nje manje sekunabantu abaphakamisa amagama athile ukuthi besikade singawazi nathi siyitshela nje ukuthi manje umbuzo wethu uhamba kanje uthi can Patrice Motsepe make a good president for ANC and ultimately the country. Sifuna ukwazi lokho ngempela ukuthi njengoba sinokumbona eba nohlonze ezintweni ezithile kungenzeka na ukuthi uma ngabe sesimthatha simbeka njengomengameli ngoba kukhona izinto ezithi ziyamkhomba nyana nje noma kuseyizinto ezincanyana ukuthi angese ahlale kuleso sikhundla. Unumber 2 wethu athi so-called African refugees have jetted off to US. mfowethu ngiyabuzwa ukuthi indaba in certain quarters mfowethu okuyikuthi uzokhumbula lapha kuKhongolose mfowethu ukuthi banendlela abakhetha ngayo mhlawumbe umengameli babo kodwa nje maybe if singanika a bit of a background mhlawumbe sisuke nje la ku1991 mhlawumbe masisuka ku1991 uzokhumbula umongameli kaKhongolose othathayo uma ngabe uKhongolose eanpenwa nangu uMnumzana uMandela uyathatha kodwa ke kuba usekela mongameli wakhe uba uWalter Sisulu emva kwani mhlawumbe emva kombangwana owabonakala ukuthi
ungadla lubi uma ngabe abantu abebebangela isikhundla sobudeputy kwaku Chrisani no Thabo Mbeki. Then watholakala ukuthi kuyaziwa ukuthi lamadoda amabili amadoda anatholani kahle awatholani kahle. Then the leadership mhlawumbe mangathi the wisdom of the leadership ye-ANC no yabona kubalekile ukuthi intervene even before kuyiwa kwi-conference ngoba ibona you'll remember ukuthi uMbeki is a staunch capitalist who is aligning along the lines zabo Margaret Thatcher. Uchrisani is a staunch communist. So laba bantu, these are the classes, the capitalist class and the communist are always seen to be representing the working class. Abantu abahlala benqubuzana from time to time, kuhlala kunqubuzana phakathi kwalama class. Now sibona iANC lapha kuyikuthi esikhundleni sobudeputy president ibhekane nale inkinga yokuthi kungabhekana ikomanisi libhekane necapital okuyikuthi kungaphumani lapho mhlawumbe kungathi kuyiwa nje kuwama elections mhlawumbe negazi lingabe liphanele. Now mfowethu I'm flagging this ukuthi just mangiza ku94 kuma elections wesibili uMandela mayithola his second stint as a president hayi usesekelwa umengameli uMbeki sizokhumbulwana akasekho 93 phela uye wabe seyadlula 94 usesekelwa uMnumzana uMbeki. But now fast forward to 1997 kule nkomfa okuyikuthi uMnumzana uMandela wayesebeka intambo phansi. Asimtholile uMbeki ekhuphuka ezisekela ekhuphuka eba umongameli kaKhongolose ku97 eMahikeng. Now fast forward 10 years later maybe something that is important to reflect maybe from 91 or even before that ama-10 office ama-official athathayo bekungama 3 years bekungama 3 years hence ungizwa ngithi 91 94 97 it was kule conference yaseMahikeng okuyikuthi ya resolve ukuthi as extend kube u5 now siyambona uMbeki ethatha ebeka ku2002 so 2002 nanguya eyobeka ku2007 ku2007 kuvumbuka uMnumzana uZuma okuyikuthi ube yisekela mongameli likaMbeki uyavunduka uba umongameli manje kuyini lokho mfoka Mshini ukhande ukhondolo noma itradition ethile okuyikuthi mhlambe ingagcinisa umthetho lento because of the tradition it's not written ukuthi usekela mongameli uzokhuphuka abeseba umongameli ukholoko. Now siyambona nangu uMnumzana uRamaphosa uyavunduka u2012 uba usekela mongameli ngo2014 mayebeka phansi uMnumzana uZuma uyakhuphuka umongameli uRamaphosa ngo2017. Now uMnumzana uRamaphosa ke udeputizwa uMnumzana uMashatile. Deputizwa uMnumzana uMashatile osekuseyingqondweni zethu because of this tradition ukuthi uMnumzana uMashatile angaba umongameli. Kodwa ke Mshengu ukuthi ube umongameli uma ngabe mhlawumbe sizothatha ngokuthi uKhongolose uyena mhlawumbe ongadla umhlanganiso kuyofuneka kube umongameli
omongameli kuKhongolose. Yes. That is a resolution ke ephuma ePulukwane leyo ethi ozoba omongameli kaKhongolose uzoba iface ye-ANC kuma national elections e-country ke manje. Now ayikhulumi lutho ngo-deputy. Kodwa njengoba ngithinte lolu khondolo, lolu khondolo lwenza ukuthi uma uke waba sekela mongameli soyoba umongameli. Kodwa sizokubona lokho ukuthi is not a given emshini. Ngoba mawuyabheka ever since ubusekela mongameli buya contestwa. Akuvele kusuke kuthiwe lo sekela mongameli hayi automatically uyathatha uba umongameli. Uthole contest. Kusuka ku-2007 prior to 2007 isikhundla sobungameli buka-ANC bebungacontest. Bekungacontestwa lapha yabengena nje. Mhlawumbe uPoint yes ungacontestwa amini ukuthi bekungabi nama-candidate more than one. But kungekhona ukuthi that is a written rule ukuthi akacontest. Kodwa bekuna that tradition. That was up until 2007. iPulukwane nakhona mase kuvile ukuthi nawu phela umnumzana uMbeki umnumzana uZuma esesola ukuthi ungenzani ufuna ukungiqhelisa ngoba senibheke ebongamelini nangu esenibekele eceleni watholakala ubuywe ePulukwane ukuthi umongameli uMbeki uze watholakala econtesta ihlandla lesithathu ubongameli manje. Now before 2007 angithi bekungakabi bikho bekungakabi bikho ukuthi ubongameli kaKhongolose uyoba ubuso bukaKhongolose ku-national elections yezwe. Lento iqhamuka khona lapha e-2007 because of the developments that were leading up to 2007. Uqhamuka lento ke then sokuba ukuthi mawe waba umongameli so president because if uMbeki wake wayiwina u-2007 wayengeke abe umongameli. Angithi amahlandla amabili wayesewadonsile. Now i-constitution ayivumi lokho. Kodwa kuKhongolose ivulekile. Now sekuba sengathi noKhongolose une-constitution ethi mawu president useva amahlandla amabili. Cishe lento ibophezelana na this resolution ethini mawumongameli kaKhongolose then uba ubuso bani bokuba umongameli kwi-country. Then lokho sekuyabophezela ukuthi akukwazi ukuthi uthi mawusuphumile kube ukuthi kungena umuntu ongeke abe umongameli wezwe lapha kuKhongolose. Kodwa ake siphuthume ukuze sifike kwi-gist yale ndaba. Nangu Paul Mashatile kuma different quarters uyabuzakala ukuthi unayo ukuthi gravitas yokuba umongameli lo muntu. Isithunzi nje sokuba umongameli sikhona khona la. Ukhona lo mbuzo emakhoneni athile siyawuza ukukhuluma. Now kwamanye ama-episodes adlule khona into engengayifleka ngathi umongameli osehlandleni lesibili kuKhongolose akasenawo amazinyo. Akasesatsho. Abantu abakuKhongolose sebefuna ukuyiposition ukuthi kungena bani basa-align naye. Abantu okuyikuthi basathi manje ningaphakamisi izwi niliphakamisela umongameli abantu abaku-cabinet okuyikuthi baseva kwi-cabinet ngomusa wakhe. Kodwa nje laba baku-ANC ye-ANC abanendaba nayo. Kahle bona babheka ukuthi ibhodwe ngoba liconsa nje liya ngaphi. Bafuna ukuyipositiona lapho ngoba bayamazi ukuthi yena ukuphuma akasayikhetheli vele uyaphuma. Now ngase ngithi kune-NGC National General Council kwi-ANC always eba kwi-third year kwi-term yabo ye-5 years. Now
isikhathi esiningi kula kufike kuvele khona amagama eviliza ukuthi kuziwe ngezinye indaba mhlawumbe uzohlola nje ukuthi siqhubha kanjani implementeni phela ama policies ethu uthi bese kuviliza igama lo mongameli olandelayo alikhuzeki noma ngathi niyakhuza lisuke selivelile uthi hayi usibanibani ngathi hayi uthwelwe ngeqoma ingathi hayi sibanibani hayi nabanye ke sebeyavela lapho bathi hey singabi late usibanibani abakasibanibani sebevelile nathi singabi late sewuyawuzwa lo moya sewuzoyithola imihlangano emakhoneni ukakhongolo sikusuke kungakavulwa ukuthi kulobishwe kodwa ebumnyameni sekuyenzeka nawu ke sizwile uPaul Mashatile uke wavela igama kwathiwa hey nangusekela mongameli kunendaba lapho ngathi bedutshule hayi kwathiwa hayi usekela mongameli imoto ahamba ngayo ibonakala amafastelayo phahlazekile kuyavela ukuthi hayi bengicabanga nje ukuthi mina amatshe kodwa kuyabonakala ukuthi iche kulama emafasteleni a bulletproofed itsha kwazi ukwenza lokho kuyisihlalo awase kuyahanjwa kuyahlolwa kuthiwa hayi wathola phakathi ukhongolo sedabuka phakathi kuba umdlalo bedayi iqiniso niyona lento sizobuzwa nawo usihlalo kakhongolo silapha eNorthern Cape uSaul uzamani Saul nangu ethi ubani ongenza into enjalo ubani ongenza into enjalo kuthi iqembu eliyiwelayo lika 40% asukele nje iqembu eliwelayo afuna udumbula umongameli abaliyeka lalino 70 hey ngathi lenkulumo enzima lekayishoyo kanti akwenele kuthe unobhala wakhona evela lapha nayo ezo-addressa inkomfa leyo engamuzwe ekhuluma ngenye indlela eyenza umdlalo lento ethi hayi man wena sihlalo bungafanele nje unike abamaphepha isikuphu le ndaba bekungafanele nje uzoyithinta kwabethinta ibifuna nje uyiyeke ubanika isikuphu ibifuna uyiyeke la kimi le ndaba ibanjwe yimi ngoba manje uyakhulunywa kuthiwa hey uthi uzamani Saul uthi bafuna ukubulala ubani uPaul Mashatile ngathi hawo zwana nendlela ayishoyo kuyiwumdlalo lento iwumdlalo lokho ke mshemu wathi mangihlala ngoviwa ngathi kunamakwataza athile akuthatha lokhu ngokuthi uya campaign ufuna uzwelo ufuna uzwelo ukuthi hey umhlukunyezwa walona leli khadi livela kwiwa ku2007 ikhadi lokuba ivictim ukuthi liyasebenza naye ufuna ukuthi hayi niyangibona ukuthi ngenziwani bayikhomba kanjalo manje ehengisa isuku niyabona izinto abantu bayikhomba kanjalo ke nawu-ke mshemu angithi ke lokho kukhombisa ukuthi khona abangamzwisisi nawu uma bengamzwisisi amakhona thina siyavela avela ephethe igama leli gama leli gama lika Patrice Motsepe alivela leli gama lika Patrice Motsepe Patrice Motsepe siyazi yena uyilunga lika Khongolose kodwa for president mongameli now lento kuvula imibuzo ukuthi Khongolose uma ngabe kunjalo mhlawumbe okuyikuthi angikholwa ukuthi ukunakwi National Executive Committee Patrice Motsepe angikholwa ukuthi lapho maybe I have to double check that but angikholwa ukuthi ukhona ukuthi ilunga nje liqavile lika Khongolose hayi ngiyakwazi lokho kodwa now ukuthi uzosuka ungazange uzube na i-National Executive Committee member usuqhamuka ukuwebsite now lokho kwenza ukuthi kube nombuzo ukuthi uKhongolose akusekho bani
abasekho baphelile aphelile man. ya baphelile ngoba umtsipi ezilunga likakhongolose kodwa nje usomabhizinisi omkhulu is coming from the corporate world umuntu owaziwayo nje uneyimayini unamabhizinisi amakhulu enza kahle now uma ngabe umutsipi enjalo uyabonakala ke maybe nakulezi izinto nyana ama foundation akhe nokunikela ngeimali ezinkulu 500 million bebeyini umtsipi bake banikela ngo 500 million lapha kwi Nelson Mandela Foundation siyazi 500 million yonke ukuthi bakwazi ukuqhubha mhlawumbe izinto abafuna ukuyiqhubha ukhona ebholeni lapha ya kuninga kwenza siyamazi uhola iqembu leMamelodi Sundowns lapha ya kodwa simbonile futhi ethathwa nanguya usehola iCAF lapha ya now kwiCAF umtsipi lapha ya ufika wayishintsha iCAF mayishintshile uyishintshe ngendlela kimi la ngidleli khona eyingozi ingozi kanjani mshini uma ngabe umtsipi ezongena afike athi ngoba ngumongameli angizolemukela iholo lokuba umongameli now uthi kusuka lapho ukuthi kubonakale imali zeCAF zikhuphuka ziba zinhle nje ezenza lezi zinto lapha nalapha kodwa kusho ukuthini lokho mshini umuntu ozongena umongameli ozongena uzoyilandela na into kaMtsipi ukuthi nami angizokulimukela iholo angithi ke manje lokho kudala inkingi ukuthi omengameli weCAF abazongena bazoba nenkinga yokuthi lezi icathulo eyishiwa yilendoda ukuthi zinhle noma zimbi azilingani ziyaqhokeka ngezicathulo ezinje yinkinga ukuthi njengamanje kwiCAF lapha umuntu usezobhekwa ngendlela yokuthi wena imali ziyehla kuwe masithi siyabala imali ayihambi ngendlela angithi manje uyalemukela iholo uyalithatha lona kanti ubengalithatha manje kwenzekani ke emshini lapho lento iba ukuthi in terms of ipolicy yenhlangano nenhlangano ithi umengameli akahole kanjalo mangabe kuyahola ukuthutha uholi kodwa ipolicy ithi uhole kuyinkinga mshini kuyibridge policy ungamane wena uyithathe leyo mali uthi awuyibe kuyidlulise ngendlela oyidlulisa ngayo ungathi awuholi leyo mali ongayiholanga ibisibalwa la esikhwameni ibisibalwa ukuthi iorganization yenza kahle kubalwa nemali wena ongayithathanga ingcono ithathe le mali mhlawumbe ibe ngakuwe ubusubuya unikela ngayo mangabe ufuna ukunikela ngayo it's fine phela kodwa indlela yenzayo ngibona kuba ukhondolo khona ngijabulisi mina mangibona ngiyaphambili na umbuzo ke nangu-ke uzofika enze njani la kukhongolose uzofika enze njani la kukhongolose ngoba bakhona onsumbulwana ababatholayo lama official la kukhongolose uzofika athi singabe siyawufaka athi mina ayangwathathi kube ukuthi angithi la kwipolitiki immediately usho njalo babheka nalabo abanye bathi wena uyawuthatha uyawuthatha nobhala wena sihlalo uyawuthatha na wenza njani namongameli uthi akawuthatha leyo nto ke mshini iyadala inkinga phakathi kweorganization once kwaba nemibuzo nyana enjalo udala inkinga leli gcuntswana ke mshengu lala ma-Afrikaneri okuyikuthi mhlawumbe ahambile mfowethu akufuneki sithathe sithi yiwo wonke ama-Afrikaneri akhona ama-Afrikaneri apatriotic ekhantrini ayimisela ukucontributa ekwakhiweni kwecountry maningi agcwele ey'nhlanganweni zepolitiki agcwele emabhizinisini ayacontributa ngendlela okucontributwa ngayo ezweni ngokulandela imithetho yezwe so
abahambile mfowethu ayi abahambe no kuyikuthi mhlawumbe ngingazi ukuthi mabethi bayabuya kodwa angicabanga ukuthi umuntu uma ehambile ethi uyabuya ekhaya hayi indodana yolahleko mfowethu hayi ubaba wayemukela wathi hlabeleni wena ayihlabele tathane nonile nimhlabele abuye kusekhaya lapho nakubo sithi usekhaya mhlawumbe kwesinye isikhathi ukuhlala endaweni eyodwa mshini uyawenza umqondo ungakhuli mhlawumbe into akade bethatha ukuthi America iyo bazoyibona sebese America ukuthi akulona leli yazwe besithi hayi kusezulwini bazobuya bezikhaya hayi sibalindela babuye bacontribute emnothweni wezwe bacontribute ekukhulisweni kwezwe laziwe just on a global stage sibalindile ukuthi kungenzeka lokho kodwa mabe sayihambela bahambe but it's just a characterization mfowethu kakhulukazi okuyikuthi ikhala ngayo refugee hayi mfowethu ngiyacabanga ukuthi asilibeke lolu daba lube i-developing story sibeze ukuthi mase behleli lapha bamukeleka kanjani mfowethu yebo mlaleli siyabonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yohlelo siyazi ukuthi mhlawumbe usibukela nje uhleze ekhaya abanye basemares abanye bakuphi basezindleleni basibukele kuma YouTube wabo emafonini wabo emalaptopeni abanye bahleli nje emakhaya basibukele on their big screens sithi siyabonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yohlelo siyacela ukuthi ulike usubscribe ucommente usho ukuthi ulibona kanjani lihlelo ayi mhlawumbe mnumzane mengabe kusekhona ufuna ukugoqa ngalolu daba solugoqa ebese siyafanelisa cha mfowethu mhlawumbe engingakusho nje umhlaba uyadumuzela mhlawumbe sesigoqa nje siyayazi impi eUkraine Russia nayo impi Israel Gaza ukhona enyeke efufusayo India nePakistan ayi mfowethu asithole lonye usuku ke lolu daba ngoba hayi lolu daba lezimpi indawo yonke kuyalwiwa ngapha kuseSudan kuyalwiwa lapha ya uyizimpi nje ngoba ke okubi kakhulu ke wena mfowethu nje nePakistan ayibagcwelela uma ngabe kuba nempi ke bazogcwala kakhulu bazogcwala kakhulu ke sekunaba abalekayo nje impi ke mfowethu kodwa ke mhlambe kubalulekile ukuthi nathi sicontribute ngandlela thile yebo siyadlala leli qhaza siyabona sidlala lapha eIsrael kodwa mhlawumbe istrategy sethu mhlawumbe siyafuneka just sithi ukushintsha even nokuqinisa nje amabhande ongena kumuntu ezweni sithi uqinisa mfowethu ngoba ngaphandle kwalokho siyoyithola senkingene mfowethu asivala sibavalelisa ngithi nje kubalaleli nababukeli uma befuna siqhubele indaba bangangithinta maybe enombolweni yami ethi 0733 099063 babuye bangithole WhatsApp kuyo leyo nombolo babuye mhlawumbe bangithole enombolweni ethi 0766 938653 bangithole ku WhatsApp nakuyo leyo nombolo futhi kodwa babuye ke bangithole futhi ku Facebook eSuzep Illuminati uMandla Phirika Mshengu uZeplon Tsotetsi benza i1 live breakfast show sithi sekufinyelele lapho ukuthi siyagoqa khona uhlelo lethu silibuyisela back to the studio lapho kuyohlalwa khona lethu editwa licubungule kabanzi libonakale kahle sithi ngaleyo mzuzu abaseyinhlungweni mabaphole esingeke sisababona mabanale ngoxolo ihlobo ezilahlekele akwehlanga lungehlanga we signing out as you see this camera ngabingene lo sathane kwasho gogwama Umabo Production.